gwikarania na ithui. Urito wa gutithania no gatuika munini wa murirukia wa tigiti wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance kehetatani gya thigira wa iregi Raila Odinga ni utumurite dereti ya iria amwe marauga yahota kwahurania ngwataniro eno na iria igite mwihoko wayo kamiti-ini ya andu mugwanja gutithania ndugamano eno. Ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza atongoria amwe kuma gitaro gya gatagati magwita ni makaiganira na itua ria munini wa President William Ruto uria kuringana nao maiguithanirie munini wake akauma kirima-ini. Gathani wa Jehia ari na horo cio makiria. Tariki 10 mweri uyu niguo kamiti ya andu mugwanja iria irathurima no wiganite gutuika munini wa murirukia wa tigiti wa ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga igacokia riboti yayo no mbere iyo urugari ngwataniro-ini ino uthiete na mbere na kwambatira. Ngwataniro-ini ciere ya Azimio One Kenya na ya Kenya Kwanza iria itongoragio ni munini wa President William Ruto gicigo gya gatagati gitiroererwo na uhuthu kumana na gikabo giakio gya kura na ona atongoria aria mari ngwataniro-ini ici kuma gicigo giki ino nio kadi iria makoretwo makiendia. Uria koya kuma kirima nitukaiganira na kirima giki na atongoria ingi muno ega avata mena ikiro cia kuigana. Hakuna siasa yoyote itaendelea Meru community kwa sababu sisi ngao yetu, nguvu yetu, power yetu ni Peter Katirao. Kushinda kura ni mtu kutoka kwenda kuongea na watu na kupata kura so that you can win the election. Ngwataniro-ini ya Azimio One Kenya ona iri na kamiti erigiceirio ni atongoria aria marenda ihuthire njira ingi cia guthura munini wa Odinga ta uria utwaranite nake uteti-ini ihinda iraya na hau niho mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka na arumiriri yake makoretwo makiheanira mikana. If Kalonzo Musyoka will not be deputy president on 9th of August this year, then take it to a safe bank. Even Raila Amolo Odinga will not be president. Na wanaona wazi ya kuwa katika walotajwa wanaoweza kuwa running mate wa Raila Amolo Odinga ni ndugu gavana Hassan Alijo na dada yetu Mama Charity Ngilu. So when there is a fallout, we know how to deal with it. But as of now, there is no fallout. The committee has not reported anything. We are waiting for them to conclude their work. Kuri Kalonzo Musyoka githurano giki ni gia bata tondu angiaga guthurwo ta munini wa Odinga ahota gucoka heho-ini ya uteti iria atuire matena-ini meri ma wathani no cio ti undu kuringana na amwe ya atongoria wagirirwo ni gwikirirwo na kinyi fatane mutongoria mukinyaniru uria uguteithiriria Raila Odinga gukahotana. Yani munaenda kufanyia Kalonzo interview awe naibu wa Raila. Nomomba party leader wetu asikubali hivi vitisho. Ni vitisho vinaletwa sasa hivi si kwa sababu ya jambo jingine. Watu wanataka position kwa ulazima ya running mate. Hatutakubali ya kwamba kuwe na vyama vingine ama viongozi ambao wako na agenda fiche, agenda ya kuvunja Azimio. Aciangi wira wao ni uhoro waite gwitu nduri uraigwa guthondeketwo kamiti ya guthura no gutuika deputy president. Nduri uraigwa mundu eri twandike application turauga mo wacia goca ucio nike tuga support tondu ucio niguo wendi wetu kiria turenda ni tuthondeke thirikari iria yukite. Na orere wigananu gatagati ka atumia na athuri ukoretwo ugikirirwo ithurano-ini twerekeire atongoria atumia aria makoretwo makigwetwo maigite mwihoko wao iguru na makoretwo makihurwo njeki ni ikundi itiganite hamwe nacio ikundi cia atumia na atungatiri. Ni giteo kinene muno kugikorwo ati munini wa rais no akorwo ati athurite ona gukorwo ni areciriria kuthura auge twi andu ana kana atano ni areciria ni giteo kinene muno kuri ni. Mama Matakarua tumetoka naye mbali na pia amefanya hata amejaribu hata kusimama president na agenda ndio tunayoitaka. Komishoni ya ithurano na mihaka IEBC iheanite tariki 16 mweri uyu ta muthenya wa muthia wa huraniria giturwa gia president wa kuneana maritwa manini yao. Girifotera iNooro TV Jitagwo Gathoni wa Jehia.
Wega muno gathoni wajihia ni undu wa riboti iyo yaku tondu ni yatutirira mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri uguo mangi nona cianda thaa ithatu cia rucini mathaa mathiite ire reke hutia andu maigana na Chege wa Ngunya geithika muno Hasana wa Kutus Jona Muthiru geithika muno ikuria Demi Garden Baba Demi Garden kuria Baba Dogo Bethi Chege wa Gacaraga geithika muno mundu gwitwo Jenga wa Kongo Regan geithika muno na mundu gwitwo Masinganga aranjira geithiria andu othe ana Ivasha Blessed Caro Wajiko geithika muno na Gladys Maino rajira we kundu Ngai tuigwire tha Hosana wa Kutus geithika muno Jerry wa Kabuki ST ni ndona wadumira gabisa yakiritwo bica ya governor wa Ngogoyo na Njoroge wa Githiji na Nissan ino iretwo Prime T Sacco KN 0804L dinamenya ithia arutire ku mundu gitwo Jerry wa Kabuki ST twire nigetha tutambure andu acio na ni hundu wa wendo munene monetie butino ya iNooro Ruciini ni ngwiraga rimwe ni marikira nginya ya andu ta kata makoragwo na guku chini ya maji na niyo matigagirira ati ni tuone kana njira ya yagirire mena Jimmy haya mundu gwitwo Timothy Murage geithika muno uraigaga wiki no ni hana kunyitana kidogo gi siasa no rajira kuria Nyahururu mwetereire mbura Timothy Murage geithika muno my friend mundu gwitwo Ngige wa Kenya itio rajira happy Mother's Day kwa your mom etagwo Alice Mwihaki wa Josephat Ngige Kiguai ari kuria Kenya ite Endarasha geithika muno my friend Inspector Stephen Kemitido geithika muno good morning my brother. Haya murugo to teacher Jago ni ndakuona Charles Murithi wa Elohim ni pastor geithika muno Kinyo iratu geithika muno asante sana ni rwadomiriri yaku na mwalimu Eston ona yegeithikira ho na mundu ngeitagera kurigana na mundu to Reverend Ihenya wakiga uri raiga edere atumia othe akia Mwangi na your mom mahinda mega hindi no marakugwagira muthenya wa ira mundu gitwo Christopher gitauka na Buda ni ndakuona geithika muno na ugeithanirie kanitha wa kuria ugoigithania parish yothe ya Ikino Holy Rosary na out station ciothe tutegucagura ona emwe guku marira fiti one mundu gwitwo na geithia kama muno one mundu gwitwo Maina wa farm ni undu wa mathareke he kama udai kaigire nigetha coka tuthina ngatheti-ini na guthira wa exactly daika cio igire yes na ni kunyitanu he mundu aiga wikino ni kunyitanu ni kanyitanu Ken wa Muthithia roiga atiriri atongoria kiama kia Wiper ni matige kwihura githuri ati no mangiruta deputy president marariganirwo ati matingiuma Azimio wa Kenya Alliance unless Kalonzo akarugamia ari ta mundu kiumbe ni kunyitanu ucio ni Ken wa Muthithi he mundu gwitwo Steve Touch kuma kuria Githumu Kandara ni aratumire referee tutionanite na referee gwicia maraumire ku utuku kogo na gwetiro muthi wona oka kana ripoti ire rakimureire ni agikinya ndo ari kana ripoti yo tutoma kogo referee ingiraga thainya uka thainya ni ngukorwo guku nginya thainya kogo ni ngumutaima haya ni gukioa murigo ucio no kwa ciamukira ni kumenya uria cikonginyira Jimmy Kiruhe ni atugeithia na Jimmy Kiruhe ni atwendete reke ngwire uyu wathi mwena uyu wathi mwena uyu ni mundu wa bata muno ni njamba njega thengi muno Jimmy Kiruhe thank you we witu Keva Muini arauga niguo ni ma ona ka Mwangire ni kunyitanu kwathi gukenyitana aruti korora ni kunyitana kutiko kururia kutiko gukuru ni kunyitana we tarora ngatheti ya The Standard front page tuke humuka nigetha tuke magatheti-ini ujire atiriri bicha no front page ya ngatheti ya The Standard andu aya ari koroni weri ugika atia oja kana ugutikwo kunyitana ni kanyitana uko akirikwo kunyitana ugene ugetiga u taja koroni we ni wike mathafu ni wike mathafu ugika atia haha ugutikwo kunyitana ni riu handu ta mundu umaga na ki mundu arutaga ate handu ta haha mundu hoya Ngai amuhe ugi tondu waneone wanyimone ngere uyu ngi nguria neo niki ngoigwa uru na ne wajireire kafona yo kana meke nomination ya running mate riu niki urona kuria kwa Azimio ri kwina andu maracagurio meke interview andu mugwanja timu iyo iria dona andu wa Wiper mera Kalonzo tutigoka tondu niki hatukuji niki tugecokereria naona kunyitana kidogo na mena wiki iyo imwe ya kuga no by the umuthi mweri cigana mweri kenda mabatie gutwira no mweri 16 ni next Monday kunyitanu no nginya kimeke matwire sawa haya kunyitana rimwe Collect
fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Lipa mia.